Tangsalo Pekuwajala Janmenjoynagar Dalbidal Amchaio Khlaijakha Chongbari Pirmung Aboni Yakulo Khlaijakha Bodol Swlaimani Panda Puila Khlaijakha Radhapur Bishini Ramnath Thakur Parao Dalbidal Bodol Yakarwi Tipra Motha Bodol ni Bana Romkha 5 family ni 21 voters Aboni Yakulo Radhapur te Sau Radhapur Bishiwa 11 family ni 41 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi lamjak Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok Aboni Yakulo Board of Inauguration Khlaijakha Chongbari Pandao Manjaknai candidate kita Tipra MLA Biswajit Koloni Khobai Bodol ni Kubun Adongrok ini ani Puila no election hambai Chini media friends Chini tabu election campaign choli to joton saimano obono nor coverage khai to mani bagi election hambai apura ini first ani program ka Radhapur bisi ne andara ajaga kontra sabak khai abon pore bubag ra bisi tabu exactly ang bubag ra bisi o jaga inter ka tinta part office already part office means boot office apne se open khai jake Bohrok bathri jamo Bohrok malai dur khai sarigo jangai hai south Radhapur thangai Chini chikonsa janasabha tongo tinta bishinoti Radhapur south Radhapur te bubagra bisi au bishinoti tinta bishiti te sarigo tinta somoyo chini ga dari Pekuwajala Biplop ni Chini Khorang